Danas radimo sarme. Prvo sam razdvojila listove kupusa i stanjila im korijen. Ovaj moj kupus je imao jako debel korijen pa sam morala svakog stanjiti. Suho meso sam kratko proukuhala, a listove kupusa isprala hladnom vodom. To radim da mi sarma ne bude preslana ili kisela, ali nije obavezno. Umjesto riže koristim bulgur jer Sara ne podnosi rižu baš najbolje. Bulgur sam isprala i ostavila da se ocijedi. Izrezala sam jednu kapulu i 2 režnja češnjaka i kratko popržila. Češnjak dodajte pred sami kraj. Slaninu sam narezala na kockice. I nju možete popržiti, ali ja to ne radim. I na kraju sam nasjeckala još malo svježeg peršina. Za punjenje sarmi koristila sam 650 g miješanog mljevenog mesa, jedno jaje, 100 g slanine, peršin, 65 g bulgura, 2 žličice soli, 1 žličicu papra, 2 žličice slatke crvene paprike, kapulu i češnjak. Smjesu dobro promiješajte da vam ne ostanu grudice začina. Sarmi motam onako kako sam vidjela od mame. Na korijenu dnu lista stavim meso, desnu stranu lista preklopim, zamotam do kraja, pa lijevu stranu lista uguram u meso. Ovako zamotana sarma mi se nikad nije razmotala. Za jednu sarmu sam stavila otprilike 1 žlicu smjese. Od ove količine sastojaka dobila sam 17 sarmi neke srednje veličine. Dno lonca sam premazala 1 žličicom svinjske masti. Ostatak glavice kupusa sam narezala na sitnije komade.
Na dnu lonca sam stavila ostatke slanine i korijena kupusa, pa na to složila prvi red sarmi. Na sarme sam rasporedila polovicu narezanog kupusa. Moj lonac je malen za sarme, pa sam suho meso slagala uz rub lonca i unutar njega drugi red sarmi. Na vrh sam stavila ostatak narezanog kupusa. Dodala sam nešto više od litru vode, toliko da prekrije sarme i stavila kuhat. Nakon što su prokuhale, na laganoj vatri sam ih kuhala još 3 sata. Ako želite, pred kraj kuhanja dodajte zapršku. Ja ju nemam običaj stavljati u nijedno jelo, pa tako ni u sarme. Ako ćete ih zamrzavati, bolje je da zapršku preskočite i napravite je neposredno prije jela.